Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani korofoka chaya nafadi binyini. O ni faida kuntaka safne fadi mi abara bisena diendo wolo la kono musola abichala la de babulu. Diendo wolo la safne fadi bara damnani chala aye musofuru bi ana musobi konyo solani. O kajira maminu yoroka jaminu yoroka suru safne yi fen koro do fen kurate kaba balka dila choko kele nyami timina safna bi nafa minu nya abe baka me safna dengele abita problem kele nde kama anga limuro baka anga adresse complet baka nembe produit ni masro fayda kunta buludro adogo kay no yusuf kay alfa hamir kunta ni yasro yoro la mintene flay fayda kunta tate o safna bi feminu dila o abe baka o kore ni yata ibada je feminu sebe baka hami min bila dro abita hami kele nde kama o ka problem ye dure tando ni sebiye ka den durta ni sebiye ka den tanda abilla abi depa yera ka sela ale daboledo ni yata sire kama abi sire tige daw tuledo ni yata kama abi portu yele mbi bara nyine ma bara soro mbi faka furu ke ma furu soro chala musola nga dengo galera bana benna bana min shido na min mashido mbi fenga kanu kurukuru ben farla mbi fa kabba fayere benna fafi anyo ka kurukore o shere anda nyini maka dala maka na dala me ala bi min do bi wasake fa anyira kunda do ka fa bo furake muso min de ni fa ya mine ala sono safne ya furake ma min be ibi nyogon dake ina fusa masalan ma min be kalana de fudo examen do baki do bi fi ka nyogon da soro ne safne tan ni maka premier bi ka deje me sharti bi ala fi ka ye classe kono maka fanya safne fa di tambako moyni kan ka so yoro mi no bato nga pasa ki da soko safna seto la ni ya ta dro ibi barat wala nyefe wofe na fara ko ni ka ala benike fi yara ka chesiri faraka ni chesiri na dro ala ka deme bina wat mo safna fadi be ma minum be o be sane fere ka suguti ni ya ta ibi marché soro ma minum bi sene ko be fe sene fe ka nyu be fe da dum ko lo ko safna fadi tana hami eta ibi daba de mari bi fi ka dabo ka nye febe fen wo fe na biye du koloka ni hakili ka miri bi sama ni safna inta ina se ka wala ka faida kunta safna hakika do ambala ka lefana di 10000 francs be mbaka wafla safna mbi ko yoro bati yoro shitana o ko fo o fana ka saka shido mali ko ni bi nya yoro safna mbi saki soroi amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.